Kompjuterski studio Wonderland osnovan je 1995. godine, jedan od najmlađih kompjuterskih studija za animaciju kod nas. Krenuo je dosta ambiciozno i trenutno u njemu radi 50 ljudi kompjutersku animaciju direktno, još 30 ljudi je zaposleno u poslovima podrške za animaciju i postoji poseban deo koji se zove multimedija, koji se bavi pravljanjem CD-ROM-ova. To su dve oblasti koje su međusobno slične i rade jedna za drugu, znači mi radimo animacije za njih, oni rade prezentacione CD-ove za nas. Osnovna aktivnost animacionog studija Wonderland je pravljenje celovečernjih animacionih trodimenzionalnih filmova zasnovanih na kompjuterskoj humanoj animaciji. Osim toga, studio se bavi pravljenjem svih vrsta reklamnih spotova, videoklipova i džinglova, znači kombinovanih, što snimljenih kamerom, što rađenih kompjuterskom animacijom. Prave se i sve vrste telopa na razne načine, znači počevši od najjednostavnijih do krajnje dizajniranih i kompjuterski obrađenih. U okviru naše firme postoji i deo koji se bavi pravljenjem prezentacionih CD-ROM-ova koji u sebi sadrže maltene sve moguće vidove reklame, počevši od običnih prikaza tekstualnih, preko slikovnih i šematskih prikaza procesa ili proizvoda do animiranih videoklipova koji pokazuju o tome kako nešto radi ili kako nešto izgleda. Trenutno su u toku 3 velike projekta na kojima radimo. To su Mali princ, ekranizacija u trodimenzionalnoj animaciji čuvene knjige Egziperija, zatim Atlantida, koja bi trebalo da bude jedna podvodna avantura sa zanimljivim likovima i jednom novom predstavom o tome kako je nastao svet i svemirski kitovi koji su jedna možda klasična svemirska odiseja. Sve to se radi na programima 3D Max, Lightwave i Softimage, koji su trenutno jedni od vrhunskih programa za trodimenzionalnu animaciju. Proces rada na trodimenzionalnom animiranom filmu je veoma sličan kao i proces rada na filmu. Počinje se sa scenarijom, zatim se radi dizajn likova, dizajn pozadina, storyboard i kreće se sa realizacijom projekta. U trodimenzionalnom animiranom projektu glavni akteri su u stvari modelari koji prave modele i pozadine i animatori koji su zaduženi da ti likovi i ta pozadine odglume svoj deo u animaciji. Danas ću vam predstaviti kako izgledaju poslovi modelara, poslovi animatora i poslovi dizajnera koji je zadužen da se modeli oboje i da imaju što življi i što normalniji prirodan izgled. Nekada u starijim programima za kompjutersku animaciju najteže je bila animacija živih likova, naročito ljudi. Danas u modernim programima kao što su 3D Studio Max ili Lightwave ili Softimage imamo posebne olakšice i mogućnosti da pokrenemo te ljude makakvog oblika ili gabarita oni bili. I to ne samo da ih pokrenemo da hodaju, nego možemo da napravimo da ti likovi trče, igraju balet, skaču, rade gimnastiku, šta god želimo. Kada na televiziji ili u bioskopu vidite neki film koji je urađen na kompjuteru ili reklamu, vi vidite tu stvar urađenu u punom koloru i u punom sjaju. Međutim, kada se ti objekti pokreću, oni su samo u žičanom modelu bez ikakve glazure. Evo sad se nalazimo u prostoriju u kojoj se rade svemirski kitovi. Ovde imamo grupu animatora i modelara koji učestvuju u tom projektu.
Kao što je moj kolega Pavle rekao, znači sve se radi u žičanim modelima, znači modeluje se i onda dolazimo do tako izrenderovanih modela koje kasnije stavljamo u scenu, znači uklopamo u scenu, postavljamo kameru, postavljamo svetla i dobijemo gotov proizvod kao što je izrenderovana slika. Znači u našem projektu, kao što možete da vidite, imamo dosta specijalnih efekata. Sve te efekte pravi naša grupa koja je određena samo za specijalne efekte. Većinu specijalnih efekata možemo da napravimo u našem programu, a ostale možemo da kompozujemo iz raznih drugih programa u Premieru ili Speedraiseru. Tako možemo da dobijemo, kao što vidite, razne devijacije prostora, crvene džinove, razne pulsare, razne eksplozije i mnoge druge efekte. Trenutno su u toku poslednje pripreme za slanje materijala na festival animacije u Annecy u Francuskoj. To je MIFA, jedna od najjačih manifestacija animiranog filma u toku godine. Posle toga će isti ovi filmovi ići na festival u Cardiffu, a zatim verovatno i na jednu od konkurencije u Cannesu. Ovo je bilo uopšteno otprilike o tome kako izgleda animacija, animirani film i naš posao. Sledeći put ćemo više pričati o jednom od naših najbitnijih projekata, to su kitovi, i sledeći put ćete vidjeti premijerne klipove iz tog filma.